Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. हम लोग पीछे जाओ एक भी लाठी चार्ज नहीं किया हम लोग पत्थर मार के हम लोग को बोला आप लोग देखो तो हम लोग कितना ही बोला हम लोग को बोला का दुश्मनी नहीं है ना हम लोग को नहीं मारना हम लोग का किसी के साथ दुश्मनी Tang Maria Poi hak jaka baka asam ka thung ding bean hak jaka kibdang ha apa upur sam jong jalam Meghalaya lapangam kidkhot jong sang hanyo trap achik national movement harangkat jingis nok tilang jong kinong sang snong ka lapangam kila janrat na phangi kini ding matung ka asam kila pan prabat wiang ding ru ya ka ying share dara jong ki briu ki na asam ka bagi pendan kam hak por bi thung ding ki pat nong sang snong jong lapangap kila mi renti kan thai ber sanrang ban lech sakni ka jaka ban pan ibor ka asam Kham sa sipang kalami ki jingenia hapneng ki nong Meghalaya bat ki nong karbi ki bathong ki ni dieng ki pulit ki Meghalaya bat ki pulit ka Assam ru ki donlang ha ni jaka ki jingya pen ini hadu mentaru kadang ya Ba kini di kita jingtung ki dieng bala put Laput dah. mana ba put ini ba Dah ni ya. Jantia hiu. beli Nama bathung ini de karbi de gane gadai ke cakajung ni. Tang bathung nak gi jai karbi tu ba ni pan ni put ke ni ni. Tak ada we. kamu kawan tung biang kan Oh wan tung bi anda ga cakajung ni. mana tung Karbi. benar Oh ngamti beran nama ba ngamton senang. Tang ba tharai ni tayu i tu wan thung. kamu Baru ni cakajung ni. kamu kakam ka karbi Kang kam karbi. kani jaka di kai Kene nah apa lum cergan gadai. lum cergan Tharai. halam lapangap Oh pengam. beli ba pemperano kan ni beli pemperano kan ni kani di kayin jo asa senakim ini mana ba senakim asam Yang harga tele. हम बोला हम लोग पीछे जाओ एक भी लाठी चार्ज नहीं किया हम लोग पत्थर मार के हम लोग को बोला आप लोग देखो तो हम लोग कितना ही बोला हम लोग को बोला का दुश्मनी नहीं है ना हम लोग को नहीं मारना हम लोग का किसी के साथ दुश्मनी नहीं लोग को भी बोला पत्थर मारो लोग को भी हम लोग बोला पत्थर न मारो लेकिन दोनों लोग तो लड़के इसका अब लोग ये पहला तो क्या From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya.
Your story starts here.